sermaya te itagang ba pansa wawa me juta minapa kanau taken kalitu re me papilon te ipiling itagang re sermaya sokop sermaya ma emina me kos piling rin elam buat kosen bapa pungine me wiwi ake ya nan sila tame wiya wat sermaya parin bakan wewe kin bata bakalanin kawa itak tame kauno kos pile kauno kos pile ansau kisma ka kau kaun te wiwi songa lam pawar ya jutan ut minela pa ani mina pa Wayne Papillon ansau worry makasua kau kila om lamalam om temetau kapitak tong sa sirano nana sa siwasan kawaitu nanan namar kisah tekaya sua pungkin tama chairman sokop chairman ya piling rin pagkata piling rin Nelson baby ko ma wow sali kita ala kaseng ina kalpus wasua pungkin rong tama ya kauno kos piling wiya ong rano me sasi peneinei sasi anikin tirpei takata namong wan sasi blit tama kare ta kos wiya kita rin sangom songa nang sa pume kamala sela sasi sa puson oh sola kaspenei aya to saraw pangaya to ngay saraw rano ne kay pagkata armaman kayo ngay pakapaka ta kisang rey ako Jeremiah hongines nanasawa sa watawat naman kawaiti kin sasi mo mene kawaiti namar ki chutan sa ba kamat me kamaso me yaden ya play me pa kauno kos no wiya songo meter kaman wewe kin ba pilan kos yen wiya da pilan om esasi maurin naman sasi yun ke nalula na alapas me saulang nirsi minelalaan sa kime peinek sasi yen kau no ter yang wintame me ya esasi wasan kawai to bileto resasi sasi nansien kabaga begin ba kauno kos naman rong asasi kapasaw naman rong asasi ka waire wana ka kan sawa seksasi sasi nansien kasi kini buatama esasi kepal minresasi wamaksasi suwe peki suwe piling rin yam tam sasi sasi kapaso suwe kakanan so success yam mo nan kauno ko se so se men nane lilang ansawin wire ansawin kapaso ansawin insensuit ini katartone katartong insarawi omas ngin sarawi minimina po sasi ansaw koros wai mawaliapan kauno kos rea menaramas ansaw kismakayana na sawas kakapagap kiyang rin ngin sarawi ang sawas akaw kara tayo bubatapak kauno koso sawas akaw ay po yan saw kaya na na sawas pa ngayon ano pain tapui menong nei melai suapat ke nasang naso era mama na to oh imne nai pui men mo pai sig na la pain sare mo ke suwa we baba ka kan ke so wasang
ngin sarawimong ansa bisa kasar so mau makaso an ki so mau gamin nain what the nurse man kita men na ba tapa ge kila kamu man so mau esua bakan me al re na ban kan kauno ko se so seksasi ramas maksasi kase kini esasi kapas esasi boire esasi kansensuit the songan ke pal chorus maksasi wali bil maksasian da pamurin ewo mela taksasi moti da bao tepe mga pain gin me mana me tepe mga pain gin ma what terma man sang pangka ba ka the word ka na to lon sang re nge pain laon enim na resa si songan kainin mo kito ya yang re mo ka tapa kalama bo pa ngai makare tamana kito re ya kaswa we kin ba tapangin sarawi makaway ti ginarmaman na nato sa sela ko tapag kaway tin sarawi mo the last na kantame sasuasan kaway to kaway ti ginsas iblik sasyanan kin koporpor sasyanan kin koporpor maksasi pusun kamela la kaun sisis taga pusun kamela la kaun kos en utan sawa sa kisasi en utan sawa sa kisasi en sawa maksasi nilang kepa dong peneinei rahn apa ma insensiwat wala pinama insensiwat kuma mamne paner ma kaskasala tayo ba utan sa kay sesela payes akaw na tirina sasi sapano sapa sangin ini sesutaya awat ya la tamomne pa ime sigila sasi ad sasi insensu papa na ya pusun kamela count Jesus taga count course makareta sawas kawa taga nge kisang lapalapino me kansensu trem the bina kiwa iwan me kis makakakan plain ko akinala din solar ring ngayon sa pagsasi peneinei yun nagsaswa ka ano kaya solar nils sasiswa ka sasi uyara mas buko sampai sasi yang sama-sama mungnet Troy sampai Troy buata bukarwa sen sama ni reine smoke the melon no in the melon about almost 20 years ago angay suwa mo manuke lai ongin tame ke pileto rei tame wiato rei the bang sasi yon nik wa matese maksasi poson kamela la kaun kos enu tan se oseko pinek en kisang lapalapino kaso dan dua kiti me kis makakakan me seman kin kalanan kamwahsi bu ayu na isawas de kaun kos en ga kaisar la wasabu maswa isar de kasoketi mahsen na ewo mongi kalanan kamwahsi yun kapala pa na sa kautakan kawya upuli.